College Mune Fibro Section Part kijing tip namta ki result ke bade jong kam post office GDS Gramin Dak Sewak ke bal apply na du benai Julai ka bade jong ki sim tang ki class 10 bakal don kam tha exam ka pe bitang namta ka percentage te ka result lami kene ka de ki first list te ngan pentip ikitu ki bom pat tip nang de first time jong ki te jong kini ki result kan bi shoka first list then marbun na kini kinom one join re te kan sami saka second list ka third list kadon ka por hadu ka sixth list ru kan mi te mut ba la da pimpat yo menta mut ba pin up yang saka second list ka third list ka fourth list ter te percentage hakane bade ki pen itang ka percentage te phenomio iri kerteng udon tang register number registration number hangne phenomio iri kerteng pi idang kerteng senong bar ibayo de kano percentage te kitu ki bayo kan mau hawa kitu ki bayo ki bala select ki la yo hi ka message ling ba phone number jo kil ne ba email ki la pha ba phi sha select tam phi ban le report pade hapo ka post office ka bade shalong phi ban le report pen i document ki ban verify ki la ipo repi ne du kata tarik ban wan verify ki documents ki jong phi te phi ban le kata kapor ka wakil abu nel ong no this shortlisted candidate get the document verified through the divisional head mentioned against the name on or before 6 September 2024. Kan mau ki bala yo ega message ki haban lej hapo ka head hapo shillong te ki sa verify ki documents ki ra ki documents ki e bade ban ne ki haban penbiang lot ki documents baro. The shortlisted candidate should report for verification along with original and 2 sets of self-attested photocopies of all the relevant documents. Baro ki dokumen ki ba day nam ta ka post te phiab ra lot ki documents bro bat original berangkat bat photocopies bat phiab lek hal ne shwa ndru tarik September te lara phi lek lakut ka tarik mat ba phla do te mut kin mi na saki second list ki third list te phiab lek ha shwa kan ndru tarik jong 9 September hakinu no isni te lek te sertip hi ki dokumen sa yub de ban kam phiab biang lot baro kinu no be ban submit cara kita te yang ni pe mentai ki percentage ki bayo na ki snong ki baper kan nongot ki yo kan no percentage baduna kam to ter te philaban i yang ne ka result te ngada thot mara po kan notice kare po notice ma ko an pe ka result ng sabu ka link po description ro da ko ban download ya kane te kan sedang menadu 1284 kan de bijong ka Meghalaya division ter hadu 1886 te kini ki post ki la hadu nrius pa tam jong ka Meghalaya nrius pa tam te ka garo hill laga jong khasi hill laga jong ta jong khasi hill ki yo apply tang khasi jong garo yo apply tang garo ti ki percentage de ki don laga jong ki bade na garo hill ki kham ya duna bha ki ba apply ti yo ki ba kham duna percentage rupo plus kamta rupo sa rupo san rupo la yo reh po khasi region baden markimat ki abun bha ki ba kham he percentage de ham ta ka first list ki baduna plat jong ki khasi de propose live proper percentage a jong ka first list te nga try ka second list try ki sa yo hi ki new po san new po pra percentage a ngi se pe ya ta te tingin pe choi gini te sa check ma phi halak jong jong snong gidon snong garo gidon snong khasi ki ai do letter ba yang te kan jorong hat sa pe we ding no kat kare khandai 100% te PWD ki don ki bayo ki basan phok PWD jende kade be laka jong te san phok ki lai phok support ki yo i te wana me compare bat ki PWD ading gare adu agal gare sampai hi percentage yang da bai khandai phok pravenyo agreng agal kini kisnong garo ba ro kine praplai pravenyo amarsang amerim amingro amjong mongka ka dispokasi te prap percentage ber khandai percentage amkhang ampreng arail mel chakaro prapsau asil aviak bakmara praplai prapopra PWD bakal basar sanpo persen PWD terlatip hi baginya junai sapsau inde pun kisnong garo shwa sapet hi sa check iswiski kisnong kasi bang siminol barato barang pula bat laban bidoldoi rup sapwe nyopnyo prapar nyopnreu ada baik percentage itu nyopnyo belokri balmoram bon magre kisnong garo gine bro borgang tapi HP juga kategori ma UR NSD NSC and EWS kidon gibaron EWS ro borsora prap 100% borsora prap 100% hapo Southwest Kasil gini
một ba ini prapo to tagi don lagi jong sinong ma cera punji UR pra ni lo dek sinong gi wakam sai gila bun bha gi ba percentage tangi sinong gi bakam ha kendong kinang don gi ba duna gi ba apply tagi bun gi ba duna percentage gi yo double call double kre double gram daga singreng double chiwa te sampai yang tu pila ban post ru mo ban page ya ki keteng sinong la danga stat plat dari ngri dari pang dari dasim prapnyo prapo nyo pesan kate tanang bisa sepukri hil hi nyo pesan dauki khnai po demnar st spa ke spa demnar tholai di singreting ye pra persen ding paso piduldi ndri penreu nelayo gidon kema kene kaya ja letter wise mo a b c d kemta takadau ki ya khle kisnong dilbot dilma ading nyuk nyau di bokre dirigre da bokre kni kisnong garu gine drup khandai kane kawai hapo kane ur do bangal drup khandai percentage te kadang dai ta kisnong do bangal ya garu himan do burungmu prapeu dobal ra dom senrang prapsan UR kategori dorang re prapar nyupenreu dongki ingding prapra kamhei sinong kasi te pun kamtam ki bajan segi jaka longsor kambun ni kiba yo prapo seneng jeru epal 69.5 ni sinong garo ni kindopara 69 kikaru tengah tharai haduk ki san phusan ro thrai haduk last list thrai kinang don hi bayo mi sepej dalayo yang di list second third and fourth list hang syapal haribel hedbal huroi kena sebut jantia prapsa percentage yau tmai knai po ichamati prapnyau st yo raprai prapnyau prai plai yo moyong prapra idak reserve segaro gina drupu pra idak reserve ur kataron drupu pra yung sa prahandreu jegidim jedugiri negaro sudah nyupar nyupo jaido prap kendai jasier naipo jata prahandreu jata pamukan ro bangana jingjal segaro nyup kendai jokiang aptipre prapsan kanai nogaro gine bro kori karahe karukol kasigri karang prahandreu konjoy kinrin korhadam prapnyo praplai kena IWS korhadam IWS yang ruhuai di mana te badai IWS nomor ni kasi te kimdon dan IWS kategori kerang IWS new fly percentage mat di bahasa Shillong hi te akan no kisim mar IWS te kimyo re kasi te kimdon re IWS pol apply re kimdon re ga kategori IWS di yauhyar prapsan prapsau kendong tuber prapra kendron kendrut prapnyo prapo bebro prokendai kebajan sodik prapo plus bet kerlu prapnyo prapsan lat rombai praipo laidu laipang prapnyo laipang IWS sop kendai laideo laipo langmar praplai prapsan lang syong tiang piduldi prapnyo lang tor prapnreu Abortun prapra national garo kanewe SC napogaro mo lower nikora napogaro igane san punyo percentage asin war ngim don iduna bagi SC kidon mikhalia bagi iduna bha de kio hi san punyo percentage pu prapandru pan prapo hi monggal para nyopo mahdo national garo mahishkola 69 ST mahishkola spogaro inero Malangkasi Rapsan Madagre Marman Prapakantai Kanegawai Mat Majitak Rufinyo Rishnangaro Gituruk Rufinyo Matero Aju Rukandai Rufra Shinangaro Sta Gibatuna Duna Percentage Shinangaro hi OBC Kasi Jungir Ngimdon Re Tiga Ade Beki Barjalahi OBC 10% Tegi dai ki basa apa mekhalia hi tegi la banyo maupun maudet
Prapsau mau dong mau du Prapsau prap kendai ki heb presentation bro bun hi prapau mau hiang mau yowet nei po prap kendai prap nyo mau kendreu nei pui mau kendreu mau lai nei pulai heb hai kni ba gabun haja ka sor nei de ki lai khra ge bro ki hen heb presentation page nei po wech nang nei po prapau wech mau lang de prap kendai mau long riang mau long sti prapsan tangi jaga kandong hi ban percentage mau lên prap nhiều mau long mau lên nong prap kendai mau mulu prap kendai heb stek mau ngap kendai po prap riu prap san mau rok nong na prap nhiều prap riu prap san mau thir mau thong prap nyup san meri pok dam changgaru oke drupu pra you are Drip kane mahedo songmong shnongaru kane ro drip percentage kasi te ba drip tempat yo ro minar jirang prausa nobong kare drip kendai shnongaru na changsol kane praplai khaba khasi mane na changsol nartiang prap kendai oke heb percentage plat kasi yu bhajbari drip kendai yu rompa nyokwe Angju, Nogar Para, Nogar Kere, Nolbari, Nong Daju, Prafulai, Nong Dobir, Prafulai, Rupsan, PWD. Kenal, kiwe kibom 4 milis menta, bihaban apeng sekasekan bat hatlis, footlis ro, temta kibon hi kiba Prapo Pusan Sheneng, hapok kasi region, Nong Krong, Nong Kelang, Nong Kendri, Prapo, Shispa, UR, Nong Lang, UR kategori. Nong ma nyop sau SC ayo SC kategori SC dengan don rek hasil tak debek pa mekalia hi tamag degi barjela to nong malang prapulai nong grim hill nyop hoi SC nang sherkon prapulai kendai po nong tungur nong prapenreu Kan mau kiba myo message lara pisau tikna ba phenyo phaban check hi kine ki registration number lara ude jong phi pin sahaban let mi hi shapo ka office shillong head office yang ta te phab ape ha ka scan at hatles padu prap reu padang shaka prap khandai phot jalai pdu digir nyo phlai bon ki prap ho kne we posong gres nongaro hi ban rupo Tam sejrong kidai bik snongaroi pendang domba prapanreu pendang kirit praplai pendusla prapanreu dai poi ni bon snongaram brai prapanyo festival para dai po nyo po rewak dubra snongarosta ibarat percentage snongarosta riviang prapsau boni prapoi Rongbing baldak drup nyo rodmala drup fra rong chengkri snongaroi bro rong dangdai prap ar snokasi te jenjar rong mat ciri ndrip ponsan rong men snokasi te jenjar rong ram rong sugri rong golpara rong ipa sakwa sanidon nyup sente samil sibukol nyupo ndrip gner gamdere shongkasi sapak prapsan nyupo salsela turushagaro shalang prapsan Silyang menteng nyupsau kana rapi dulu di kataro ani nyengri baru nyupo ro khasi jenjar banyo siang khnai prapsan ai nyupo we so iyong praplai so mentar praplai so tingkur nyupo SC kataro UR prapkandai competition bahar pok kasih hil Ndrupu pra bogaro de kindru pra ke nyopo ya suk thalo skin daipo pidbudi ndrupo Tangguli kne fly
Tang sning rupopra tip kse de taliar peduli life option dengar pandai amdang naddo amdang propenyo propenrio mungkin propenyo oke umsau propenyo nyuf at peduli solaj propenyo win propelai prosau prosan upper kalai char nyuflai per shillong naik way bacan shillong lai tadi hak maksudnya wachal chiring rupenrio kadaj propra yalang yuksi bio weiloi prapo te ndala page kini kiri baro te nagi Garo Hills kemud ba kidon ingken be SD kategori STUR kidon ba baduna nrupusan percentage baduna bha bare de bro khasi hil bada yamanta uday prapo percentage plus prapo live prapo arm type percentage kiba yo line no SC line EWS line OBC nomor kini tekim li khasi don rek tagi OBC EWS nim don re SC nim don re murkim de re khasi tegi de giban nakwi gij ban riu tamagil asa po mekhala takadau kiyo nomor ka EWS para kapor bangi apply ru kana mi re EWS mar bangi don re te tang gitu giwe giyo ke badai jong EWS te gimi ke jongki kitu giyo ban apply ka language ke jongki ru le pher tila bandai Hindi or English te kila ban apply te ngi badai be jongki khasi gi snong khasi be ki badai be jong ST category bad UR te inyo be tang subjek khasi be English takadau kindi giwe gidi SC giyo baduna magru giyo baduna percentage don giwe andrupo don giwe nyopo giyo ki EWS ru mtahi te kadai na kata tamar yo segar percentage te kitu gi bom yo akamanta phaban abyang hakan next result mti brelano kepen mi tum habdala kut shwa kane ka date jong kane September then padang shti or te rungtu sepemi saya ka second list mal ada ben verify lo di kitu baro ibal ada one kan sambi sa ka second list te ngatra ka second list kindon no kiba nyopo plus percentage ai namta khasi kategori namta garo tela kana akan hier sedu kisan po plus lu kategori ada kimdon ki one join la one join lot te kana mi ya do ta te tang ba kidon hi ki one join first list te second list sa check pada te tang kini hi ki jing petip nam ta kini rusot jong ka post office khule shuan